Kita beralih ke berita mancanegara, saudara. Ada 67 orang dinyatakan meninggal dunia akibat tabrakan pesawat American Airlines dengan helikopter militer Black Hawk di dekat Bandara Ronald Reagan, Washington DC, Amerika Serikat. Ada 67 orang yang meninggal dunia, terdiri dari 60 penumpang pesawat dan 4 kru American Airlines. 2 dari 67 penumpang adalah warga negara Tiongkok. Sementara 3 tentara yang berada di dalam helikopter juga dinyatakan meninggal dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan ucapan duka cita terkait kecelakaan pesawat American Airlines dan helikopter militer Black Hawk yang menewaskan 67 orang di dalamnya. Trump sempat mengheningkan cipta sebelum menyampaikan pernyataan dari podium. Atas nama kepala negara, pribadi dan 340 juta warga Amerika Serikat, Presiden Trump mengucapkan belasungkawa serta mendoakan seluruh keluarga dan juga korban. Thank you so much. Appreciate your help. Cheers. This was a dark and excruciating night in our nation's capital and in our nation's history, and a tragedy of terrible proportions. As one nation, we grieve for every precious soul that has been taken from us so suddenly, and we are a country of we are in mourning. This is really shaken a lot of people, including people very sadly from other nations who were on the flight. For the family members back in Wichita, Kansas, here in Washington, D.C., and throughout the United States and in Russia, we have a Russia contingent of very talented people. Unfortunately, we're on that plane. Very, very, very sorry about that. Insiden tabrakan terekam video yang diambil dari Kennedy Center Camp memperlihatkan saat pesawat American Airlines menabrak helikopter Black Hawk. Kamera dashboard mobil milik warga juga merekam saat ledakan terjadi di udara. Insiden terjadi saat pesawat komersial hendak mendarat di Bandara Ronald Reagan pada Rabu malam waktu setempat.